Kikot kubor ke long ki benta ke badan kam aga jing jong uriu pule. Ka benta ke bakong san jong kikot kubor kasi ka long ban lom ban lang bat ban pen priang ya ke jing ja bakong san. Hakaleng ki tain jong kari kasi jain tia bat kom juru na syabar jong kari. Leng ba kikot kubor ngin syam ya ke jing sngo jong upai ba ke babon ki liang baper. Ki wan ra ru ya ke jing san duar ya ke babon ki benta. Hakani ka video mentang akwa banwan ra ka ka kot kubor beneng kong tam hari kasi bat jantia bat hakasnam kat no kalami kan mau ba ya ka kot kubor la penmi neng kong hari kasi jantia jongi de hakasnam kat pras pa prap khandai bat ya kane ka kubor ka bangan ra menta bat ki jing tep kalong ngan chim ya ka kot kubor ka bami na du ka te ka snam kat pras pa prap khandai hadu snam kat khandai spa prapau kat no teli ki kot kubor ki bami hakini ki snam tonginya pai mentau kot kubor ubaneng kong hang ne hari kasi jongi nadu ka snam kat pras pa prapu khandai hadu ka snam kat khandai spa prapau kala long kumba khandai puwe teli ki snam bat hakine ki khandai puwe teli ki snam kilami kuma prapo nyo teli ki kot kubor kasi bat ka kot kubor kasi ka baneng kong kalong unong kit kubor kadai ka kot kubor ka baneng kong akatin kasi na ka banta ka ri kasi bat jantia lapen mi ya ka hakasnam kat pras pa prap khandai da usahab Williams ban pen priang ya ka kubor jong kaniam Kristan ka kot kubor ka baar perkolong ukasi menta kani kadai ka kot kubor ka balapen mi au snam kat pras pa khandai pun riu da uhor murai ding do kadai ka kot kubor ka basai shibun ki jing tho syapang ukasi hakarukom jong ka lang salang bar kaniam karukom ka kot kubor ka balai kadai ka pateng Kristan kadai ka kot kubor ka bapen priang ya ka kubor niam Kristan lapen mi ya ka hu oktobal kat pras pa khandai pun riu da u aidon ka lengdo nang lain ka kot kubor ka basau ka long unong yalam ka tholeng kadai ka kot kubor ka balapen mi chisin chibnai da u Reverend Father G. Abele hau kalaling kot kat kandai spa ar. Kakot kubor kabasan kadai unong yalam Kristan. Kadai kakot kubor jong kabalang Presbyterian kabala penmi au naitung kat kandai spa ar. Bat lason ya ka hapo ri kasi pres. Kakot kubor bahan riu kalong unong pira kani kadai kakot kubor kabala penmi au naitung kat kandai spa lai da usip caran roy jait dekar. Kakot kubor kabahnyau kalong ujan tia kadai ka kot kubor ka bala penmi kumbah ka senam ka kandai spa saw da USR manas bat usiang bala kilong ki editors jong ka kot kubor ujan tia ha ki ki senam ka kot kubor ka pra kadai ka jingshai ka gospel kadai ka kot kubor niam Kristan ka bala penmi au jeliu ka kandai spa san da Reverend JJM Nikorai jong ka balang ublai ka kot kubor ka ba kandai kadai ka ying Kristan kadai ka kot kubor niam Kristan bala penmi da ka balang ka tholeng kumbah ka senam kat kandai spa nyau ka kot kubor ka ba shipau kadai ka ba kerteng ulur syai kadai ka kot kubor ka ba shisin chibnai jong ka Christian Volunteer Movement kasi Jantia Hills ka bala penmi nengkong ha ka senam kat kandai spa shipau bat ya ka nela penmi da Wilson Ren bat Wilson Ren ulalong editor jong ka ne ka kot kubor kakot kubor ka bakat wei kadai ka seng Presbyterian kadai kakot kubor ka bala penmi hisin live nai la penmi ya ka da umandon bare agasnam kat kandai spa kat san kakot kubor ka bakat ar kadai ukasi kadai kakot kubor ka ba hisin chibnai ka ba penmi au benai jemang kat kandai spa ar wei but u editor jongane kakot kubor ulong uke swen kakot kubor ka bakat lai kadai unong perta kene kadai kakot kubor ka bala penmi au jeliu kat kandai spa ar wei bat ha kene kakot kubor kalong u editor ulalong umon mato nat das gupta kakot kubor ka bakat saw kadai kakot kubor bala ai kerteng unong yalap kadai kakot kubor niam Kristan ka bala penmi kumbah ka senam kat kandai spa ar da UMK Roy kakot kubor ka bami aka bakat san kadai ka ba ai kerteng ka jingshisha kadai ka kot kubor ka bala penmi kumbah ka senam kat kandai spa arposan da ka kasi church UL gat pho ulalong u editor jong ne ka kot kubor bar kan riu kalong uwa kadai ka kot kubor ka bala penmi kumbah ka senam kat kandai spa arpo pra
bat u Dr. BT Piu ulalong u editor benengkang. Kakot kubor ke bakat nyau ke de kakot kubor ke basisin cibenai ke bala penmi au leber kat kendai spa arpo pra da usip caran roi. Kakot kubor ke bakat pra ke de ke baai kerteng u jingtep. Ke de kakot kubor ke basisin cibenai ke bala penmi ak senam kat kendai spa lai po. Bat u SG Nelly ulong u editor jongka. Kakot kubor ke bakat kendai ke de ke jingshai jongkari kasi penar. Ke de kakot kubor bala penmi au jemang kat kendai spa lai puwei. Bat umandan bare ulalong u editor. Kakot kubor ke ba arpau kadai ke ba ai kerteng u idri. Kene kadai kakot kubor ke bala penmi au kelaling kuat kat kendai spa lai pulai. Bat u OS kongtir ulalong u editor jangka. Kakot kubor ba arpawai kadai ke ba ai kerteng u pait ba. Kadai kakot kubor ke bala penmi ak senam kat kendai spa lai pulai. Bat u DR po asna ulalong u editor bat u el khairem kum u publisher. Kakot kubor ba al kakalteng kajuk. Kadai kakot kubor ke ba penmi au jemang ke kendai spa lai pulai da u AS kongpai. Kakot kubor ba al pulai kadai u nongkit kubor. Kadai kakot kubor ke bala penmi au naiwing ha kesenam ke kendai spa lai pusau u Eddingson bla ulang u editor. Kakot kubor ba al pusau kalang kapateng Kristan kadai kakot kubor jong giniam Kristan kepala penmi au kala lingkot kat kendai spa lai punyau u Dr. Homiwell lengdok nong lai ulong editor jongka. Kakot kubor ke ba arposan kadai kakot kubor ke ba ai kerteng ukun kari. Kene kadai kakot kubor san pertai ke balami kumbaha kesenam kat kendai spa lai punyau da u JS Shongwan. Kaba alpun riu kadai ka singkong jingtem. Kene kadai kakot kubor ke ba sisin lai benai ke ba penmi au yayong kat kendai spa lai punyau da ka singkong jingtep shilong. Bat u Theodore kaji ulalong u editor benengkong jongka. Kakot kubor ke ba alpun nyau kadai ke ba ai kerteng ka sengi. Kadai kakot kubor ke ba sisin benai ke ba penmi au nai no opera kat kendai spa lai pusau. U A Max Donar Kongor ulong u editor. Kakot kubor ba alpu pra kadai ke Mary Long kadai kakot kubor na ka benta ka school ha ka bau Primrose Gad pa ulong editor jangka. Ya kanela penmi akan senam ke kendai spa lai pu pra. Ka ba arpu kendai kadai ka turai gospel. Kadai kakot kubor ka bala penpriang ya ka kubor jangka niam Kristan la penmi ya ka senam ke kendai spa sau puwei. Bat ha kane ka long ba u Reverend A.S.H. ulong editor. Kakot kubor balai po kadai ka baai kerteng ka jingja ka puar menta kadai kakot kubor ka bala penmi ak senam kat kendai spa saupun riu da ka seng puar menta u Charles M. Thomas baru odi light plang kila longki editor jongka. Ka balai po wei pat ka kerteng ka rempai kadai kakot kubor ka bala penmi da ka senjuk kentai la penmi ya ka ak senam kat kendai spa saup kendai ka Mrs. M. Manik kalong ka editor jongka. Kakot kubor ka balai puar kadai ka baai kerteng ka kulpi. Kene kakot kubor kala sapriang ya kaniam Kristan kala penmi da ka seng sama jong ka balang upres bat kene kakot kubor kala ja no tang sipor. Ka balai pulai kadai ka baai kerteng ka step. Kene kadai kakot kubor ka bala penmi au nailar kat kendai spa arposan ha ka ba uhoval hnyauta ulong editor jangka. Ka balai pusau kadai ka sempa. Kane kadai kakot kubor ka bala penmi au no pra kat kendai spa san pulai u OS pa kenten ulong u wei neki editor jong kane kakot kubor. Kakot kubor balai pusan kadai ka sur shipara kadai kakot kubor ka bala penmi ningkong ha ka dur ka magazine ha ka senam kat kendai spa san posau. Kakot kubor ka balai penriu kadai ka baai kerteng u riulum kadai kakot kubor ka bala penmi da USA khan kumbah ka senam kat kendai spa san posan. Kakot kubor balai ponyau kadai ka baai kerteng uperman. Kadai kakot kubor ka basisin citayau bala penmi ya ka u egas ka kendai spa san pusan u JE teriang ulong editor nengkang jangka. Ka balai pupra kadai ka perta u riulum kadai kakot kubor ka ba penmi ha ka senam ka kendai spa san punriu. Bat ya kene kakot kubor lalong editor da u Arnold MCM li bat u normal sing CM. Kakot kubor balai kendai kalong ka lempung rilum kadai kakot kubor ka bala penmi ka Patrick level ka kendai spa san punriu. Bat u jandeng ulalong editor benengkong jangka. Ka pasau po pat ka kerteng kakot kubor ki kubor na district council
kedai ka kot khobor ka bala penmi akas nam kat kendai spa san kendai da sekretari ka ex committee district council ka basau puai ka kerteng ka jing kersiu kedai ka kot khobor ka bami arsen si benai ban pen priang ya ka khobor jong ka niam kristan bala penmi ya ka ukala lengkot kat kendai spa san pupra USM listal ulang editor jangka ka kot khobor ka basau puar ka kerteng ka rilom mi ngi kedai ka kot khobor ka ba penmi hakas nam kat kendai spa san kendai bat UEM read ulalong editor jangka kabasau pulai pat kadai unong perta shiwa ka jingwan ukres kadai ka kot khobor ka pen priang ya ka khobor niam kristan kabala penmi da ka balang jisu kres hakas nam kat kendai spa san kendai upastol JM rentatiang ulong editor jangka kabasau pusau ka kerteng ka jing perta shiteng senya kadai ka kot khobor ka pen priang ya ka khobor jong ka niam kristan bala penmi da ki katto kat nengut ki rangba ba kene ka kot khobor kalami aksnam kat kendai spa ndrupau bar USM listal hi ulalong editor jangka kabasau pusan pat kadai ka kot khobor unong san hima kadai ka kot khobor ka bala penmi nengkong akan riu terik unok pra kat kendai spa ndrupau bat Walter Roy maring ulalong editor banengkang kabasau pun riu ka kerteng ka jawai mil kene kadai ka kot khobor ka bala penmi aka khatlai terik nailar kat kendai spa ndrupau bat UL Filbert Chulai ulalong editor jangka ka kot khobor ka basau punyo pat kadai ka baai kerteng ka rengi kadai ka kot khobor bala penmi hau April kat kendai spa ndrupuai bat urak ball Wilsons ulalong editor jangka ka basau pu prapat kadai ka baai kerteng ka Mary Lum kadai ka kot khobor ka bala penmi da Norman Singh CM ha rempang kat kendai spa ndrupuar ka kot khobor basau kendai ka kerteng ka temai kadai ka kot khobor khasi ka bala penmi hau lebel kat kendai spa ndrupuai URS lengdo ulalong editor jangka kabasan pau ka kerteng ka jing shisha kadai ka kot khobor ka bapen priang ya ka khobor niam kristan lapen mi ya ka hak senam ka kendai spa ndripulai ha September USB Yuria ulalong editor jangka kabasan puai ka kerteng ukhat ardor kadai ka kot khobor ka balapen mi ha risau ka kendai spa ndripulai Peterson walang ulalong editor jangka kabasan puar pat kadai ukres usensyar kene kadai ka kot khobor jong ka balang ka theleng ka balapen mi aksnam ka kendai spa ndripulai Reverend Father Tiresto ulalong editor jangka kabasan pulai pat kadai ka kot khobor ka sur ukhasi kadai ka kot khobor ka balapen mi aka kendai trik September ka kendai spa ndripulai Ambrose BM ulalong editor jangka ka kot khobor basan pusau kadai usyabuk kadai ka kot khobor ka balapen mi aksnam ka kendai spa ndripusau bat hakane ka long bau HA pochna ulalong editor jangka kabasan pusan uhenyo tram kadai ka kot khobor ka ba asin shibnai ka balapen mi aksnam ka kendai spa ndripusan ujren sing nong kendri ulalong editor jangka kabasan punriu kadai ka Unitarian kadai ka kot khobor niam ka ba shisin lai benai lapen mi ya ka aksnam ka kendai spa ndripunriu kabasan pohnyau kadai ka khobor jingroi kadai ka kot khobor solkar ka balapen mi kumbah ka senam ka kendai spa ndripunriu da ka Directorate of Information and Public Relation Government of Assam and Shillong ka kot khobor ka basan phupra kadai utiu patai khobor kadai ka kot khobor ba shisin chitayo balapen mi aksnam ka kendai spa ndripunyau upilbat Rajin Roy ulong editor kabasan pukandai kadai ka mi sngi kadai ka kot khobor ka ba arsen chibnai balapen mi aksnam ka kendai spa ndripunyau uji pasa ulong editor jangka kabahan riu pau ka kerteng karwo karilum kadai ka kot khobor ka ba shisin chitayo hakaktin kasi bat pareng lapen mi ya ka hakasnam ka kendai spa ndrip kendai USN Roy ulong editor jangka kabahan riu puai pat kadai unong prat lenti kadai ka kot khobor ka balapen mi a umaj ka kendai spa ndrip kendai Ambrose BM ulong editor jangka kabahan riu puar kadai ka sur upai ba kene kadai ka kot khobor balapen mi au jeliu ka kendai spa nyopau USS Raji ulalong editor jangka kaban riu pulai kadai ya chaprang kadai ka kot khobor ka balapen mi agasnam ka kendai spa nyopuai UBS Shabong ulalong editor jangka kaban riu pusau ka kerteng ukor barri kadai ka kot khobor hakaba UEB lengdo ulong editor benengkang jangka lapen mi ya ka agasnam ka kendai spa nyopen riu
Keban riu pusan pat ka kerteng unapang kadai ka kot khubor ka bala penmi au no pra khat khandai spa nyo puar bat uar kandai ulalong editor benengkong jongka. Keban riu penriu kadai upet ngor kadai ka kot khubor kasi ka bala penmi au Oktober khat khandai spa nyo puar bat udidi lapang ulalong editor benengkong Keban riu penyau kadai ka lengwiar pai kadai ka kot khubor ka bala penmi au yayong khat khandai spa nyo pulai Patrick P. Warba ulalong editor jangka. Keban riu pupra kadai uparari kadai ka kot khubor ka bala penmi hakasnam ka kendai spa nyo pulai. Bat Webster lalu ulalong editor jangka. Keban riu kendai kadai unongkit khubor kadai ka kot khubor ka bala penmi ubnai me ka kendai spa nyo pulai. Kabah nyo popot kadai ka baai kerteng iwarta kadai ka kot khubor soka bala penmi ikasnam ka kendai spa nyo pulai da information officer Jantia Hills. Kebanyaw puway kadai uklur kari kadai ka kot khubor ka bala penmi akasnam kat kendai spa nyo pusan ha ukala lengkot uke walang ulalong editor benengkong. Kebanyaw puar kadai ka pateng benriu kadai ka kot khubor bala penmi akasnam kat kendai spa nyo pun riu bat ubi mangyang ulalong editor benengkong. Kebanyaw pulai kadai ka kenjat syai kadai ka kot khubor ka bala penmi au Januari kat kendai spa nyo punyaw all series lengdo ulalong editor nengkong. Kebanyaw pusan kadai kebaai kerteng ulum Shillong kadai kot khubor kabala penmi au senam kat kendai spa nyo punyau jong benai Julai ubindu lanong ulalong editor jangka. Kebanyaw pusan kadai ujantia kadai ka kot khubor kabami akasngiyo musyang nadu ubenai no pra kat kendai spa nyo punyau URL nong tudu ulalong editor jangka. Kebanyaw penriu kadai ka kot khubor bala ai kerteng kapor kadai ka kot khubor ka basisin chitayau ka balami au kala lengkot ka kendai spa nyo popra UHA Roy ulong editor jangka. Kebanyaw penyaw kadai ka seneng ukasi kadai ka kot khubor ka balami sisin lai benai bat ya kene ka kot khubor lapan mi akasnam ka kendai spa nyo penyaw hau benai naiwing lapan mi ya ka ada uhip sandroy na ka benta ka sengkasi. Kebanyaw pupra kadai apira kadai ka kot khubor ka basisin sibenai bala penmi au no bombal kat kendai spa nyo penyaw usumasing sawian ulalong editor jangka. Kebanyaw pukandai kadai ka pansara kadai ka kot khubor ka basisin sibenai bala penmi au nailar kat kendai spa nyo pupra Ujasman Kharmi ulalong editor benengkong. Keba prapau kadai ka juk menta kadai ka kot khubor ka bala penmi au April kat kendai spa nyo pukandai bat kadiana ar lengdo kalalong ke editor jangka. Uba prapuai kadai nam pliang kadai ka kot khubor ka bala penmi au rempang kat kendai spa nyo pukandai bat uwai bha W kendia ulalong editor bat publisher jangka. Keba prapu ar kadai ka ropeka kadai ka kot khubor hakaktin pareng ka bala penmi au benai jemang kat kendai spa nyo punyo UH Wampang Sten ulalong editor jangka. Keba prapulai kadai ka perthai menta kadai ka kot khubor ka bala penmi au jeliu kat kendai spa nyo kendai UL Moro Mohan Khalpuri ulalong editor jangka. Keba prapusau kadai ka bala ai kerteng umma khiu kadai ka kot khubor ka bala penmi au risau kat kendai spa nyo kendai UF Giri ulalong editor jangka. Kaba prapusan pat ka kerteng ka piska kadai ka kot khubor ka bala penmi da ka Shillong Christian Youth Organization and Conference ha benai November kat kendai spa nyo kendai UBM Rodbon ulalong editor. Ba prapunriu usalan sar unia usalan sar ude kot khubor bala penmi au jemang kat kendai spa prapau ar pariat ulalong editor jangka. Uba prapunyo ulang unongrat kene kadai ka kot khubor ka bala penmi akat santerik Agas kat kendai spa prapau uba AMT Imchen ulalong editor baru publisher jangka. Tikine perlok bayi kidai ki kot khubor ke belami aki kendai puai teli ki senam balaya hangni hari kasi kumba prapau nyo teli ki kot khubor. Kehadian kata ki sami kum ki kot khubor jong umau phar ka senam kat kendai spa prapau kendai kum jong rupang bat ki wei tikine ki long ki jingya thu balengkat syapang ki jing tep na ka benta ka jai benriu bat ka pateng ka bala dep ya syakmat bat ka long ru ka jing mentoi ngangai yanga bat ya pi kublisibon.